bersama wanita kaum wahabi Bandung ulama Januari Nabi betapa roti versi rahmata Bandung ulama Januari Nabi betapa roti masih rahmata Allah wahai kaum Islam ikut syariat Muhammad Nabi kita ikut sahabat jamaah kaum wahabi kita ikut sahabat jamaah kaum wahabi kita kaum Islam inangan agam Tuhan mudah benar dapat sabda jangan orang mana boleh saudara benar dapat sabda jangan perintah Tuhan mudah laksana Allah wahai kaum Islam ikut syariat Muhammad Nabi kita ikut sahabat jamaah kaum wahabi kita ikut sahabat jamaah kaum wahabi kita hakikatnya ayat umi kaum wahabi tak ikut beda sasanya ikut kaum wahabi sayang sakri sudah hilang ganap sasanya ikut kaum wahabi sayang sakri sudah hilang ganap